Nagfila e transfigura hanoin, hakarak no hahalok, horihare maromak nia gloria. Maluk harenain, no ronanain Gemen TV, no ronanain Radio Nacional FM. Hamutuk iha programa Haburas Vida Espiritual, iha episódio Atos Nenulu, hori haklean mensagem Evangelho, Domingo da Ruach, Tempo Quaresmanian. Iha nebe, Jesus convida ida saiba forro morisnian, hodi contempla konaba maroma ninia gloria. No experiência nebe Jesus hamutuk ho Tiago, Pedro, Tiago no João, saiba forro, no iha forro leten mag Jesus nakfilak an hodi hatudu maroma nia gloria. Maluk harenain no ronanain sirahotu. Cristo nia nakfilakan e transfiguração nia forro, lori maita sentido tolo e heitania moris no dar srani. Ida transfiguração hatudo maromak nia gloria. Hakarak hare maromak nia gloria nakfila kita nia moris. Nakfilak hanoin lalos balos, nakfilak hakarak at sai diak, no nakfilak hahalok moris nian, nebe futian, lokoan, laran moras nian, hodimanan, hahalok haraikan, caridade no laran luak. Segundo, transfiguração Jesus nian, nebe lori ita ema, transfigura ita nia moris mundo nian, horitama iha moris lalehanian. Maluk harenain noronanain sirahotu. Iha terceiro ponto nian transfiguração. Lorita ema labele hela iha área seguro ka zona aman. Fatin diak hanesan experiência escolante na intolo nebe hakarak hela metin. Iha forro tutun tamba sira hareona maromak minha gloria. Sira hareona buat manek lalehanian. Maibe transfiguração Jesus nian, lori ita atu lahalai husi realidade moris nian, situação moris nian e condição moris nian. Maibe transfiguração lori ita atu nakfilak ita nia moris bamaromak. Nakfilak ita nia fuan holaran hodibele hare maromak nia gloria, nebena konu ho perfeição, solo no hakmatek baisin hoklamar. Maluk harenain no ronanain sirahotu iha railaran no mos iha railiur. Liuhusi transfiguração Cristo nian, lori ita badalan conversão. Nakfilak fuan holaran bamaromak no mos baitanya maluk sira. Nakfilak fuan tos sai mamar. Nakfilak lokoan sai badinas, nakfilak moris tuan sai moris foun, no nakfilak moris idanebe arrogante, sai moris idanebe laran luak, hori tulun malu, serbi malu, iha moris samutu nian laran. Nune, lihusi transfiguração, lori ita hafoun moris iha maromak nihakaran, no niaukum fuan sira. Basa maromak ni hakaran o kumfuan, lori ita bamoris idanebek solok no hakmate. Maluk harenain no ronanain sirahotu. Maita transfigura itania moris, transfigura itania hanoin, itania hakaran, no itania hahalok moris, hodinune ita bele hare, e descobre maromak nia gloria, iha itania moris lorloron, lihusik nar nebeita halao. Lihusi serviço nebeita cair, atut lorita bahetang solok. Dalan transfiguração nia tempo quaresma nian, lihusi dalan tolu. Nakfilak moris lihusi dalan caridade e tulun malu, nakfilak moris lihusi hamulak e halo oração, hodikesi tania relação homaromak, no nakfilak moris lihusi dalan zezun, haderaan no abstinência. Dalan tolone, lori ita bamanan morisias hamutu ko Jesus Cristo, e itania moris lorloron, hahu oras ne, no bana fatin. Amen.